Mundra tola, pambe kita lang kapakap. Maing samat kot labalap sa kaping kiyong yung masan, mas mambi rong eman siyang ranwad. Kung kating kayaki, di kailan nga namoy saraw yung erpitin nga namoy saraw yung masan wad. What's it pay na ikel sa tayo loko nga ikaw megan. Ang sa words of the donkey marang counsel of Jesus Christ, saligi di Satan inama suot kan chorus. So I'm to talk about po ita Satan, bukan tiya semua kita takin rawat ni marang counsel of Jesus Christ ipagi. Amen. Orla penasairan kau itan rawat masa ni Nanmwarki En Popohl. Nanmwarki En Popohl. Dapat mata keren buk riau eu sangan Isaiah tuau. Iradik kuno lali su o luk riau iradik esak silu lali esak payu. Isaiah iradik tuau. Iralau tuau iradik kuno ko siya. Kising serigis ibidiyong kitailer. Nidai putakamen koyang kitailer. Nang penguayo ko siya, unto us a child is born, a son is given. Christ kato ibidin mo mong seri apkot alete sapul may yeroso kat kiyong kitail. Kising serigis ibidiyong kitailer, nidai putakamen koyang kitailer. Ho eban katin Uyala tay kaun, eban maran ki son kawit kupurakong, kot wasa labalapye, sam parabot Nanmwarki En Popohl. Irajikisu ko siya, sapol me manaman pang uyal lapalapala, o Popohl pan parabot nan sapol me way. Eban kating kaun tawasan intuen, katakotaken Nanmwarki David, o sapol me manaman pan pasan kita pung o pung parak sangmet o bilkoko late. Kau na wasa lapalapye katin ngongki ko alap mabukat korosen pa ita. Isaiah me kop katong Christ. Sombar isipuki sama amhon katong Nanmwarki En Popohl wet Isaiah kober. Me apaan katto o apaan atan ki Nanmwarki En Popohl. Tay watak Lu kira triau irik esek silule esek payo ko siya. Ni answota karisye wen tonleng ngeterye paparta wasao. Yang tonleng ko kapung akot kokolgi. Kapingong kot nanleng wasay lele. Umay kapol ning samba. Kapol Popohl ito ning samba. O ngaramasakan me ekatin kupurmawi. O ngaramasakan. Pag miarmas mi lokit siyang raimong yung masanin god, rong maun god. Imakatapok sa masani, o ekin kacin, me ekin kacin kupur mawi. Koros na lukur lang Christ, kupuren god, Popolhen god, pang god yung rail. Try lang, nang bukan Genesis ko siya yung kitail. Niasa me Adam Eve, we had a dibo, Popohl wet kat lasang ra. Ismo we have a bulwat je kaun Jesus Christ. Iratiak da mira kiliso. Po bulwat ko kulasang ra. Iratiak da mira we deep. Mon tiba aparta na matwelo. Kot kin katyo ra kin yeu bene. Niaso me deep parata. Pe bulwat ko kulasang ra. O ira toro lasang ya kot. Pe kot sirkak patong deep. Lau lel Christ. Niaketo samba. Popohl a purutong kitail aramas. Mon met tama kung yaw. Sito Popohl. Ilingan ni way maun kalwet ye way. Ilingan ni glory me kung kosan ye way. Pwagi soto Popohl. Mimire aramas. Ite renanjan ko lang kalwet way wo maun quality way wo. Palingan en gak mimire rail. Lao Christ katin keto samba. Popohl a purutong kitail aramas. Koros me kung kating purmawi. Koros. Melukur lang marang crowds, kaun Jesus Christ. Kita lan ki Popohl yeu. Sotre aranas kakwo ki Popohl me solong menan ki. Pi kita bisiru wewe ki Popohl wet. Ap kita lan ki kubor yeu. Pag Popohl wet makareta. Rimang kita lang kilan tuan Popohl wet. Tama kot biya yung Popohl wet. Kayo Popohl wet ekati yung kitailer. Popohl wet kot kat yung kitailer. Kitail sapol mekan. Kailangan ki Popohl wet. Nan, iwan di sa isak payo, irisik suko siya. Igiyong kumail Popohl.
Pain ai bebol me kiyong kumail. Isota kiyong kumail tuan me sambawat kin buya kumail terin sinsuat o pato o masak. Pag bebol mimia ren amen supplement ko takan. Imi ko sa nga pa me kitay suwa ki bebol tay suwa ki aptalan ki bebol Pagkau no ket kiyong tale bebol O tenek kumail ter masak. Talinter masak mego, talinter masak song yo mebang long time pun sambawat. Kita kelang lang atau kot, bebol pa yang kita. Kobor pa mi meretai, koko late. Dan nan atau yang wat ko siya. Ikiyong kumail bebol, penai bebol me ikiyong kumail. Bebol en kot megat kiyong kita. Sapul me peace. Iwan bebol, peace. Insa na mau, saladek. Hey, soalnya nga bangkin lil nan, iran kapal langsung na, bebawat pa sinsilik tayo. Yusuk yung kumain tuan me sambawat, kinmuya, kumain terin sinsuwad o pato o tema sang maglang. Yet tuan bebol me samba, kinkiyong tayo armas. Nan United Nations, way kami we ada United Nations nan sambawat. Marongan mawon yo kung yaw na ne way, ring katarla, songon sobi menta peacekeepers. Songon sobi mengkulan kolokol bebol nan way me mawi wiyawiyo. Eriktaran masail rongo dan taho ma bebol pamiyer nan way wo pergi United Nations katarlang peacekeepers. The son kol bebol kan nan wayo. Ap tambuk saron masan yung try laban tinta. Bebol o may mau akan berai long ran tu de liaman memetakin naik. Sorte bebol yo samba ka kiyong ketail. Likin tama kot kat kiyong ketail ren kaon Jesus Christ. I bebol magdalanan ki ma isagin te lukur lang bebol wet kasumunya na imor yanane uya po yanan ki bebol wet. Kita narmas yanane uya po ketalan ki sabo bebol me kat kiyong ketail Na iwan isa sa kuno sili sa sluko siya. Ibataki yung kumail, mabukat po kumail and an ki bebol, niya mal miminyong ye. Christ kali magakat kiyong tayo, sabon me bebol. Kadi kung siyong bebol may samba ka kiyong tayo, kakatar peacekeepers kan, siyong kol malili kan. Tenekam rail, amban lelong rail, niya so me, amban lelong amen rail. Samba pan, kalau kay kumail, kumail kupor-por po ikaluwe tiyer samba. Yei besamba mesusuan ki kauno imerbang yang chorus me kasmo yung expression rainbow. Maglang ramkat Christians nan way laut kan nan samba. Christians me patpatak kalkulong ki masin ko police kung kulan dang mailuti. Pagkita freedom of speech saladakin kos-kosoy rekado di sang arama. Siyang kabakang bukat ruwayang so lang rambukat ng way ka, ng Amerika, ng London, ng England, ng wake check ang koros ng samba. So patang ki masonin ko, pangkes kasi ka patak, polis lil. Uti. Kater patak. Paudan samba pan kami so lang kan. May marginaresti wala ng police station na ba. Kabangat wala, tama ruya mo, wala ko patak. Christ ketin masa niya, samba bang kologay kumail. Po samba tamaruya, Israel me kolobula Christ. Israel kolong ki Christ. O Christ masa ni, mara kolong kumail kumail, tamam Israel kolong ki niya mas. Mga lang, miye, ligo yo. Kokotanan, internet rampukat. Enta, the Shroud of Turin. Isme yang lang ligowot. Isme wawag ligowot, the Shroud of Turin. Turin mimi Italy. Wasampe ligowot tre kolokolye. Ligowot, picture narmas men mini ligowot. Scientist lesson pa sili sekre kasawibag mi menta armas me kinekitapen. Armas me kinekitapen. Rami uyata rekas kasuyurenta sote armas men kakuyata. Tamen sansa ni ligowot. Nongan armasyo lipuen check mere kiyang ni mangekaw, lipuen intra ni pengapengew, ola, ni nekaw me anso me pupukiti lobo.
Song chorus mewiaw yang Christ. Maksud liko wat tame ngeni maksud migi yasa tao. Ni asu me Christ yasa sanan so wen linganin marainin yasa tao ime katungela. Kila nol minute ni liko wo. Hari armas sampa rek kali kamu rek sudah kami lele me Christ klamia me kintak Christ ketu kalau pula. Sandiskan orang mengambil Christ ketu kalau pula. Mela me Christ, mela me yasa tahu me pera kali kamu Aku cakap tamu terakhir aku kilang poson. Tamu Christ masa ni met pai masuk kilang yarap kami lele ye. Poson me kita me murki kating kilang ada me tahu kami lele. Tamu Christ yang Thomas anjur me orang kau beritahu yang Thomas me Christ sedang dah. Istri bang kami lele lau tak lepas nola kau ni pengonan pekau. Christ murin rani su Christ unam muralu indah yang Thomas. Tak lepas nola kat di palu orang Christ masih met pai masuk kilang yarap kami lele ye. Mailan totok mawiaw ni lobo mele kilang apa kilalo nan YouTube ayo. Utane kalau tela tolul posen meyan ki. Ni ay kilang mumun tamer kos yame pit likowet. Utane kolole lai posen. Utan likama bil kiyang ye pepem yo me utan wen lokolok me crash ketuan ki yung tak tate mamaliki. Totoken komo me wiaw yung tani lobo. Puya wiaw tok lapeu. Tanere kolok armas me mini ligowo. Inanen si Pilela ang kolok koros maruyayang. Yang buksaro masuk yung time na naisi Jacob. Me etuete utuk intinta. Sila mo naramas. Pagkita, pagkawang ngay makareta. Samba sudah kami lele me bukat. Rai kintan likam. Sudah mele me kraus ketu kolobulaw sudah. Abo yawi. Liko wet kasali yung aramas koros me yawi. Erdene kumail kuboror po iki kalawed yer samba. Christ kalawed yer samba maingo. Dahil nangi kuboror. Der masak megot. Kilang lang ito yun nan bukan Hebrew kasi ang maluduti al kaon Jesus Christ mo yat. Tapi ben kami siya pa namal po son. Der kilang sangi. Ben sa Japang kilang lang sangi siya rin pantaber kita. Magkilang kita ay mamawin. Ran koros sa amin ng spiritual warfare. Maunin paling ngene ukta amin milole. Kating si maunin kuting kismet. Maunin lap. Nan ibisus ko siya kaya puri ang tete maunin Christ yung siya koros. Punya yung mga pay murik malika kaskasigar. Talente po. Iwan lapalan. Maunin magtail. Wiwiya. Ong ngayon suwet kan. Kating naramas mo siya maunin yung ngayon sauta kan. Ngayon sa nung bildo doon kaya masakan. Nagkakaon sambawat. Isang ni mungkin semua zaman yung med. Nan Rom 5 law teo ko siya. Eri ni atay punglaran kot pagi atay poson kita lankir bebol ren kot sang na ren atay kaon Jesus Christ. Christ kale bangkat kiyong at bebol ren kot po ikale bangkat kiyong try bebol word. Kita ay punglaruan kaya bebol kot pagkakaon Jesus Christ makata. Malang toto lama-lama kan kinan sa makinda. Katikin Christianity kile memang kolanan lang. Songon lama-lam sa ikang koros raw yabil alakay ong ito wasatik na lang. Likam tor. Masitame likam ki. Sote armas kakiyang uktame sudah. Christ kalip ketong samba kolobula ketiyong tayo mo suto. Ikalip putabe likam. Muhammad likam. Pahaula likam. Pinwet cirai menarai susu orang buka. Sudah din crash apan dia na susu. Kaya sudah. Keputalanan lang. Imek dabang kami lagi memele Christ ketinggi sudah. Sudah di miminan susu. Makdai kilang di na susu. Hari asu dia sudah. Buksawo ilikam. Buk Christ keting ya sudah. Hari ni atai punglaran kot pergi atai poson. Kita an kier beboren kot sang ren atai kawan Jesus Christ. Christ mekat kiong jai bebol word ren kot. Dan an kier bebolen kot. Buk Christ makareta.
Karena mak Christ itu yang men kedalam dan dalam koto lukur lang. Bebolwat enkak yang trial dalam punglaran kot. Masuk Christ lolatai kita sudah punglaran kot kokolate. Yakar benakat yang trial bebolwat. Yakar ben kot akat yang trial bebolwat. Yakar ben Christ akat yang trial bebolwat. Keriau kita dalam wawai rongamawon bebolwat. Yaramen kayaan kir kekotoran Christ komomod kunta maboy komawalar. Maboy yan kir bebolen kot. Akap sudah nanti yang kan wawai ubatag yang ramasi kami memunan tip. Memunan rodot and tip. Kita ilan wawai rongamawon bebolwat. Di kata Christ kat kiyong kita bebolwat. Kita ilan ut wow ite command minang buksaraw. Kekalik minang buksaraw. Mawaway ay masin, wawa nga ramaskan chorus. Nan, Mark lao di sa kuno, isak limao. Lali sa kuno ko siya. Eri masa niyong ray. Mona katkatalanan lang met. Pagkatato ako nagyan ni lobo. Kakadiya rinta ni lobo. Kata masa niyong ray. Kumay, eri masa niyong ray. Kumay ko'y wasak chorus ni samba. Upataki yung armas chorus rongamao. May pampuson o papatayis la pa mula mesuda pampuson panlektek la. Mon Christ akit lang nilubo takitay long mensusang atay tuwete kitigay. Totoo ko siyang tindag intaw siyang tagat nilubo Christ kato masa ni iksoso kotong mendigay kotong ren mensus masalong alarangan. Liyo pagyan en katlaw kapag nasutan niya, surupungin na lang ng sari ka mga okiyang kitikan. Child may mamasa ni, kiti men ligi. Mura na pola ni lobo kakaritin tao, kumawaway ay masano patak yung haramas chorus, rongamao. Met kitay men ligi kan yanger kapat tong pan inowan kapay makotwa yung Abraham. Kitay men ligi kan, tayo yanger wiyala, sabol men coach seri kay pag totoo mo Christ yan ni lobo. Mon Christ ako lobo ng lobo tayo kitiga yung mensus. Tayo wiya mana kay. Lao Christ kakarati intan lobo at labu yang patong. Inuman kapay mo coach yung Abraham ni lobo. Ito na kumawawi ay mga patag yung aramas chorus. Chorus included there. Kapatpatong pan totong ko magras ketuya nan rom material limau irritual masani met pai mekinuya totogan kamau nambungan aramasakan pokot pangkatin uyakin raila utan sabolime nan King James version nambungan wayo siya blessed are the peacemakers for they shall be called the children of God. Peacemakers. Son kamao. Katikin makilang armas yemen tan. Pay. Menta may rasa sa quote. Ako lang kamawira. Temet medyo may kamao mabuksar mamasa ni met. Ibang ko lang kamao nang pangilabo ka mabuksar mamasa ni. May ibang yan sir yung quote. May ibang ko lang. Malabo ka sa quote. Katikin son kamao. Kamao nang pungan quote o aramasakan. Buksar mamasa ni met. Armas men pong samba ni akin kalula o alayong i-comorward. Alayong i-Christ. Samba, nanlang pun kung yakap-kaping. Amang kamatip. Armas temen. Paibe Christ kat kito samba. Magilang, carbon Christ akit to samba buen. O protekta lang rin kot. Kata mau kita nali bepolwet o wawong armas tegon. Der meto we maboy imawar ikomolar songkoros mawar ko we mo churu ya mewot. Kilang momotso yo. Mesodakin bukaku wawai masin in God o ngarmas minanti yang muso mela yo. Dasus meng jalan yang muso yo mela. Dai gobino dai purpesang bi gobino purpesang telap situ dog. Kita lu tananan dog mango. Pagkakalik wat sangren God, sangren Christ. Kumail ko ay wasa koros ni samba o patako yung armas koros ni Roma po kati kinikupuran kot armas menen salong na yung lekteklanan lang sinye. Ikupuran kot chorus and
Komola. Ama isu yang komola kita pergi inseni. Irong masa no ya so kau ti mau si depan. Sebut saya kita kak kowe ren kak kau no pergi. Saya kita no betai mau. Kau saya kapan kak kau no betai mau. Kau kerja masa ni soal pel korus makan kisahon sudah lebih soal wait dan tip bermula kau tu. Kau macam kita kita ni tambah. Sebut sudah kau pergi. Saya kita kak kau pungla. Ligam tor. Rawat we are running komorio. Magdala sa magdala sa anki people what jalan jalan ko turun Christ. Kasi mo yung ina jalan more. Rome secretary sa siya. O ya tuan masen pepan kak wiya yung rail masote mening keterpan pakiter lang rail. Masote chomomotso mening keter pan pakiter lang irail meminang rodin deep. Nintuan puk sarawaya mazani metlingano kasilil. Atal utial meningkater niarkin wakoto ronga mau. Nambukan wayo nang 15 version ko siya. And now shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Yawan linganin nenray kami kun wako way Romaun bebol. Yawan ko akin perengi. Yawan akin perengi akin lang. Sapol meron akin wawawi rong maun bebol. Kalau yang aramas may minarudin tip kan. Kita ko ito padago yung aramas. Maaramas sudah men accept. Marusin minaleta. Insenarail mo. Kot, soda kin litere insenaramas. Na matwalo. Kot, kausang atami if na matwalo. Song koro sa kismule. Song eutremel uwag tirera. Ama men bilibil. O irami ba ang pilata? Katakta laramas. Tayo mamil pilata. Maktay pilata kot. Kaktay pilata certain samba. Ismo ya kau nin samba. Ismo ya Nanmwarki en samba. Certain. Maktay pa kong samba. Liba kong kot sa rin yung trial. Tayo yay mo yudiyan kot. Aramas kintaho. Kot mo kating kapata aramas chorus. Pekong aramas chorus. Ligam taulul. Kot pekong rami kaya sapul mekan. Iray me soto kaya sapul mekan. Engiyangin kot bibibo ray. Ang jalan kak ko siya me. Oh mau. Kot kating kapakatakta aramas chorus. Alimpok padabat po ray. Po child. Engiyangin kot bibibo ray. Mesito ka sa mo Christ on and ray mo. Kot kating pekong ray kan. Meko sa mo Christ on and ray mo. Rimen kay regila irawut. Komensal dekla na ng iran kapunatakan. Komensal deksa na ng iran kapunatakan. Kodo rin Nanmwarki en Popohl. Komu yamen mayang rong hatak potret ranwet. O komu men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamu yung inanamu mo. And uyala am kaon o son komo. Akom itawin kapagap and lukwet. Kalanganin ko mo imain kaon Jesus. Ikamelele o poson. Totok ba kom kachinuyata nilobuo pariyakit samalaro. Ikamelele me intamu makalagal na kom kakaredye min lobuo panye ta sanger nan tip o ranwat ikotomomu dat bangkitip koros me uyayang komuyer sang mas o lel ranwat. O iluke komuyong nanay maur, komuyon ketlong uyala ay kaon o ay son komo. Sang ranwet o kokolate, solar ayong pengay, ap mekoro simuitong komuyer. Kalanganin komuy po'y kamelele, me ay tungol at, yang intindinan sapol mo ipuken komo. Kalanganin kupuren korusyen, Kit momotso en Colonia Assembly of God. Pinluklukete, Koros, Melel Irailkan, Metungolen ki, Ananen Palingen, Malkak Eker Telepon Nempe, Silu Riau Sero, Wano Silu Payawisu, o Atungol email, coloniaassembly@gmail.com, o at Anson Kautenkan, na kompilmen yang paten kito kautek
Rasarawi kan dimenseng klok Isaac. Pil niya pengkan ni sotri klok su kau takin kapakapen ananakan o mapuli-pulikan pilikin uyaray ansong kau tak klok isu ni sotri ni alemukan. Talangan kupromail korusyen.